احنا كادرو بيشتنه كاتك بنيه عبد حمدين موسى دروات كلمه او جبر خبك في كتابات هكا دروانك او صالح قدوني دروانك براك زبان دركبه براك خبز تعبين ايش حسبيه حزب عالي شيخ عالي بوارني براك خبك شينا دروان مناكل بالا ما خراكره ابي جمارك بره هار وين نقله وبين كاره के का आली खाने وبين ना बंदा का आली खाने का ना बस حمد موسى बस حمد موسى करूने वो खाते तो दा चंद ना दिखला حمد موسى तू उतार गंदो वाबक किनो जमे बड़ा शेख आली لا والاسلام وين لا ووقع عندي سر ووقع عندي انا ولا وقع عندي ذلك الخشاب هذا الخيل شو خبره الحين لا مرة ما خركرت وانا دمارك مره انا نحل قال لي خوته ولا بوشي خافاني سر حسابي كيلو من الملكه خبوش اما الملكه وين كرو اي بجوار له اموشي قواتي ومسلسلين وقر ونايلك علامه بحول شو ده حقي خب كيلو لا حي بجوار حي كادريكا شادي او خدا مالي وين برابر تجيم هريجي لا عيبه لا بلتك يكوش لا تربيه وحداك تقرا بيها بطولا كنت ايه كمان عندي هذيك بطولا ناك من البدن يخبط من البدن يخبط هير لا ولا شاحه بحوادر ولا نزل قرار تسجيل اتحاد الفلاحين كذا اتحاد الفلاحين لا في هي مش كادرو لا كنت كده حمدين موسى وصلاح قدوي شيخ آلي وبعدين درواناك براك دابان دركب براك حسبيا براهم دروان ما نكت كلمات قد بيجدوا حسبيا بوارنا بوار وقعات دي برا دروانا كلمة أنا غشي بكتي كشي شبان إيمي حتى بيجاد الراجاوي ده هندريك خدكا كريمي ده هذه أب صحافة دركتية هاتي دركتية ما كتير دي والكعبة بكم بس حيا كنجي لاو قال لي ملت بيشي وا هريك الجفلاو كان شيل سرموسنه بترول ما كده بترول بيش دستيوان دي بلا بفتر أوزان بترول فتر بيش دريد جم شتا دريد جم نظام كاب بترول ما فتر أكثر من فتر مرة ما خراكر الله ربطي بالله بشيء وطي من وهاتي سورة تعال برا ما بكوشن برا ما بكوشن هذا حي من بابي السفر وبش هذا الطيب أو قادرين ما يجعلنا عبد شيء قشاني فوق عبد مظاهرة عم دوزا حقك يخدم عم نجي بليوانا عم دوزا حقك يخدم عم بوارنا كذا ودتي كاري لاو عم تلاقي من سبتين كنيه عم سيارة خبر روش تركتورة خبر روش كل شبه هي عم روش عم جينا خلقنا ده وسلم كيرا بيا كاري ناكه وسلم كيرا بيا كاري ناكه अब खाने का मर के निकाल की बनाइए न खाने दौलत आई दौलत की दुनिया की खाने में बता के सब السلام عليكم دمارك شامل تشتك هي انا اول سر هوا بيجي بس ترسم له قلت عيب بميلادي او بشنكك شرابيه بوقتها تديق وقتها حافظ سيد مرد هو شايب مات والعجي يريد يديش عين قوله بسري متاتي يعني دمار جمر دمار من هيار عصبي مقشر شوي نبمروا في جامل الرب جمن بجن انهيار عصبي وار شوي حياة هيركي دوان چند روژن در باسپوید خولی سریا دموکراتیکا آپوچیا ریو بریا قندیلی لقامشلو چوساندن خوال سر گل سر جواکه زیده تردکش آلیه اکونومی شخوا اکونومی بنگها جواکه دجمن به آلاوین اکونومی به کارتا اکونومی گلک زخت لسر جواکا کرد لسر
gelê Kurd kir li Bakurê Kurdistan, li Rojavayê Kurdistan, li Seranserê Kurdistanê. Niha rêveberiya PKK jî vî karîhanê dike. Rêveberiya PKK yanî tevlî petrola didistêwande, gaza didistêwande, gumruka ku ji Sînor û deriyê Sînor distînin, alîkariya ku ji wan re tê. Alîkariya ku ji welatên Kendavê, Xelîc ji wan re tê. Alîkariya ku ji Amerîkaya ji wan re tê. û tîcareta ku bi rejîma Sûriyê dikin. Ev hemû nebese, heta roja îro wekî berê. Taso hemama berê li fitra digerin û li alîkariya Mûsimê digerin, li alîkariya mehê û bi vî mintiqê salên heştê û nodî de heta roja îro berdewam dike. Kurmê şîrî heta pîrî. Apoçî têr nabin. Eynî wekî ev spiyê ku li ser pez û li xwîna pez û sewalan dimêjin, eynî wekî Drakola. Xwîna vî gelê hanê gel diguvêşin û xwîna gel dimêjin. Sîstema xwelîseriya demokratîk ku lawê rehmetiyê Şêx Meşûq pesnê wê dida. Kurdin û çi nabêje ka ev sîstema Kurd çi anî serê gelê Kurd û civaka Kurd wekî turîsta diçe ji xwe digere bi şaşik û cibê xwe, bi riya xwe, bi nav û dengê xwe diçe di nava civatê de digere û tê ji bir reklam û propagandaya PKK dike û yani ew jî dibî yek ji alavên berê jî wisa bû û niha jî wisa ye. Ev rêveberî civaka me ya Kurd civakekî ser çandiniyê dijî. Axa bin, karker bin, cotkar bin, hemû kes li benda Mûsimê, li benda demsalê ka hala genimê xwe biçinin wê çi ji wan re derê. Vê salê çawa kirin kîloyê genim 30 sentê Amerîkî. Ne nîv dolar jî ji nîv dolarî bêtir. Ev ji bo yanî kesên xwedî erd, xwedî milk, xwedî mûsim, malwêranî ji ber ku perê kar kira û karûbarê zîraetê yanî evî pereyê hane, evî nirxê hane, evî buhayiya kîloyê genim têr nake. Yani ê xwedî milk, xwedî erd şikestî eger ew bişke demekî feqîr jî dişkên, karker jî dişkên, karkerê ku biçin çinînê bikin û yan jî genim barkin, ew jî dişkên û cotkarê ku di erd de dişuxile dişkên. Rewşekî wilo kambax ku yek ji biraderên bajarê Dirbêsiyê û derdora Dirbêsiyê derket li ser sosyal medya û dengê xwe helda. Zilamekî wilo bi Emir Mezin tiştek negot. Yani tenê rex nekir û bi tundî rex nekir û bang li apoçiya nekir. Bang li ev partiyên grûpên ku di nava rêveberiya apoçiya de yê, di nava rêveberiya xapoçiya de yê. Bang li Mihemedê Musê kir ku xwe dike partiya çep û bavê karker û hejar û feqîra. Bang li kî kir? Şêx Alî kir. Ew jî serokê partiyekî ye. Bang li kî jî kir? Li Salihê Gedo kir. Kî jî ma? Bang li Cemalê Mele Mehmûd bang wî nekir va ez bang wî dikim. Tiştek negot. Got yanî derkevin, biaxivin, rex nebikin. Eger bi awe nebû xweş vê rêveberiya hanê bikişînin ji apoçî kî deh bidan? Yekî din jî ixtiyarekî din, kalekî din, kurdekî din derxe ji bo li hemberî êdî têkeve qunaxa ku eşîr li hemberî eşîra derxînin. Ev stratêjiya
آپۆچیە بسەرکرد یعنی gelek devera serketî dibe ku virjî ser bikeve yenî ji ber ku dema ku evê ku bersiva vî kalê han dida vîdeo li ser sosyal medyayê hûn dikarin bibînin bi mentiqê eşîretî bersiv dida û parastina xwelîseriya demokratîk û ew çîroka hûn zanin xwîna şehîda û xwîn dirije û keçû xordê me û ji van çîrokên ku ev 40 sal e bi van çîrokê hanê bi van duruşmeyên hanê bi van yanî tiştên wilo hestiyar PKK ev vê civaka Kurd yanî diguvêşe û didoşe û dişewitîne kes jî yanî bersiv nade mixabin yanî mesele gihaştî gepa nan gepa nanê ku xelkê û feqîr û hejara û PKK bi çekên xwe bi sîlahê xwe bi çavsorkirina xwe yanî gel li navbera birçîbûn û mirinê birçîbûn jî mirin e hejarî jî mirin e yanî rêveberiya xwelîser a demokratîk gel xistî vê rewşa hanê ya koçberî nema bi destê xelkê jî dikeve koçberî yan jî tê qebûl bike yan jî dibe tu xwe bikuşe ya namê te bikuşin bi vî mentiqê hanê sîstemekî bi vî rengî xwelîseriya demokratîk ev rewşa ku niha li Rojavayê Kurdistanê peyda bûyî bi vî rengî ev apoçiyê ku li derva Rojavayî dibin bakurî dibin tiştek yanî nagê yanî jiyana wan pê naêşe li vê derê li Ewropa ne sibên îro êvarê wê ji min reklam û propagandaya vê xwelîseriya demokratîk bikin û ew ji xwe re li vê derê naçin ew ê biçin xaniyan li Bakurê Kurdistanê li bin sîstema Erdogan bikirin naçin xaliyan li Qamişlo û li Dêrikê û Tirbespiyê û wekî din nakirin ev in ev apoçiyê ku niha li Ewropa ne û reklam û propagandaya PKK dikin û kî were rexne li vê xwelîseriya demokratîk bike jêr dibêjin ev ya xayîn e û ev ya ajan e û ev ya nizamçî û ji van derew merewê xwar û mar û geleva jî heta roja îro mixabin civaka me ne xwedî helwestekî yanî ji ber ku çavsoriya ku PKK li ser kirî ji çavsoriya rejîma Tirk bêtir ji çavsoriya rejîma Sûrî bêtir yanî gelê Kurd dikarîbû li hemberî rejîma Sûrî rabe û li hemberî rejîma Tirk rabe lê vana Kurdin bi navê Kurdayetiyê vê zulm û zora hanê li ser gelê me dikin li ser civaka me dikin civak jî matmayî mayî bêçare mayî nemazane ka wê bi çi rengî roja xwe bispêre yadin û yanî rewşekî wilo ji cem xwedê ancaq were van apoçiyê hanê ji nava vê civakê paqij bikin û ya wan vedgerînin şikeftê wan ya wan vedgerînin malê wan yanî ancaq bi vî rengî çare ev e yanî ne hêzekî siyasî were ne civakê ji apoçiya xelas bike ne hêzekî navnetewî were civakê ji apoçiya xelas bike û ne gel jî ana gelê Bakur hinek jê rahiştin sîlahê dewletê ji bin zext û zora apoçiya ev PKK dibêje ev erşîfa PKK dibêje apo dibêje tiştê ku PKK li ser eşîra jîrkî kir mecbûr ma ev eşîra hanê rahêje çekê dewletê û li hemberî PKK derkeve mecbûr ma xuyaye yanî apoçî lê Rojavayê Kurdistanê gel mecbûr dikin ku yanî ber bi tund û tu jiyê dibiçe ber bi helwestê tund dibiçe li hemberî li hemberî qaşo tevgerekî Kurd û tevgerekî Kurdistanî ku navê xwe kiriye Partiya Kargerê Kurdistan û xwîna Kargerê Kurdistanê dimêje xwîna cotkarên Kurdistanê dirêje û dimêje
دروشك وصا سوسرت و كامباخ و دجوار و هجار ده سيستما خوليسريا ديمقراطيك ويجمر دي ساحل بجارتنا تشيبك وهنا كورن در كيفن بس نيفان هالبجارتنين هريمي دولة ترك البجارتنين هريمي تشيبك اي بككشي هالبجارتنين هريمي تشيبك ده بلا تشيبك انا دولة ترك لدش در كيفن نورمالة ام نازدكن يعني دولة تركينا بشعبي كرديتية اللي في سيستم هاني دنر او شبو او حفدو نازدكن حفدو باش نازدكن اللي اف نزيكاتي دولة ترك جوي خولي سريع هاني يعني وقاشو دخ آلية كرديتية اگر نه كرد بانا دولة ترك لهم برنت سكني اللي تشتكي كرديتية تتنى يعني تشتكي اما بناف كرد وكي قروجي يعني راشتن سلاح دولته وجلي برقي كردي الوانو وكردي شي دا آخرن اف خولي سريع هاني بري خدايه هالبجارتنين هريمي بچی شکلی بجي دخوازه يعني بزوري وروابون قاشو كو ريفبريه كي ديمقراطيك وخولي سريع كي ديمقراطيك وآواها البجارتنين ديمقراطيك وجا وكي براستي وكي كو برا يعني براستي ولو هالبجارتن ورجيمه ناوی بی چی پارتیا شیخ آلی نامزد خو جبو شارعداری پیشکش دکو و گروپ مروپ سیاسی و پیاده و قاشو يعني ولو شانو يكي بيكنو كي ببيرن كي هاني لدار دخن باشه كي لهمبري وان هالبجارتني هاني هالوسطا كي جرينج بري هركسي دولتا تركو رجيم سوري دفجي بردن وانا ناس كرينا يعني هالوسطا امريكا كو هريمي دي باريس امريكا كو بككي دي باريس امريكا كو بيدي دي باريس ناجو بجن ام مسلي دي باريس ام عرضي دي باريس ام نظام شرف وناموس ونظام شوف فلان فلان موديت مول سريكان يديد مول عفرين يديد مول جريس بيش ديد امريكا انا رابي بيجي ازيفك شما ونقولوا برعلن وحمو برعلن يعني حمو برعلن وخناس دكن يعني كو دولة ترك همها چرا كسك جا امريكية بسينوي ودرباسي هريمي روشا باب وقرتكاف امريكي چشوان قوتن داخويانيا فرمي وديد وزارة كاري دروي أمريكا دبيج يعني دروشكي وصاده هالبجارتنين بيوستية وان بآزادية وبشفافية وبديمقراطية دمكي اف شرط مرجي هاني دور حيدانابن أمريكي كو أولورن للروجافان ودبينن ودباريزن وفينانسا دكن دبيجن روشنا روشاكو يعني هالبجارتن جبر شرط ومرج تيد بيدا نابن ابو چيجي نها اف خولي سريا هاني كتيد نابرا دا آلياد يابقى امريكية بك واف هالبجارتن هاني راوستين وخلاص يعني وين دزن يعني وين دزيا خدكن وين بترول دزن وين خير وبيرا في هريما هاني دزن وين زاروكي وان رافينن وين شتكن جور تي قرطاندن يعني إيجا اف هالبجارتن هريمي چيه اف دروا هاني جبو چيه لسر دزيا خو ببينن حبسي وهنو عسكري وهنو تشكي وهيو وين دزيا خدكن وين بأخلاقيتية خدكن وين حمود شتي خدكن وبرج جورتي نا ويجبر هالبجارتنين نوتشي بكن اف بجارتني هاني يا ويبقى امريكيا بي وابطال بكن بسكنين يا ويبقى قنديلي بي اف خولي سريع هاني اگر لهمبري امريكيا يعني دا خوزا امريكيا اشارتا امريكي PKK لكري شيطان سواري وبردوام بك لسري خو سواري ببورن لسري خو سواري و
خالصية ديمقراطيك وبيده بآبك كي بك وبك دي مكيل همبري أمريكية أمريكي ديركت و دستي خوجي نشو لأمريكي ولدبري دن حساب جبكي بخواس أو العراقي حساب جبكي بخواس وروش نها ولو غرب دبه روش على همبري بكي آوا سري بكي دانين سر إيجر لكور لعراقي عراقي نتني لكردستاني لهري مع شنغالي لهري مع مخبوري لسليمانية بخوا وبافل طالباني بيجيتين اجتمان وغوران وموران أبي حمول لدفو زرنا فكاكي دخن وحمو ولو خوشك بعاقل أفندي لسر دوي قارونين وفكاكي جور بعاقش بر فكاكي بقري روشا خويا راستي آبري دنافا شكفتو نوالا ودولا كوكي وخنيرة ولولاني وقنديل وان بقرش خوان چيكي هان فكاكي المخموري بمين دا سلادار لشنغالي بمين دا سلادار لسليمانية بمين دا سلادار وإيدي حولير ودهوكشي وكركوشي ويبتشه هرم بالتوايدي كيف بن كنترولا بكاكي بن كنترولا إيراني كد بن كنترولا بكاكي كد بن كنترولا إيراني باشور عراق بالتوايي دبن كنترولا إيراني دي تاني هرم كردستاني سليمانية جيشي درخينن ليه اگر بالتوايي هرم دي كيف خلاص عراق جزاخ وحتى بصرة دي كيف بن كنترولا إيراني سدي سد أمريكا و يعني شكستنا قوتنا ويلي روجاواي كردستاني وحساب ديرك جبكي بخوازه مظلوم عبدي وجي صالح مسلم وانا نلبر تشتكي ولغوري من لغوري نرينامه وروش بفي آليهانه دا ابو چي دماكو ريفراندوم على باشور كردستان تشيبو پر رخنين تند لبريز مسعود برطاني كر ولو پدكي كرن كو پدكه بآخوا كر گوهنه دا هشياري گوهنه دا خوازن كالان بنرن اوي پکیکه و خلیسریه پکیکه آل روجاوای کردستانی و گوه بده هشیارین امریکا یا نا اوي دروجن پیش آمده يعني نيزيك ندور و برسوا وان برسيهاني اشكره